abekitongore cya Uganda Red Cross Society abwitaje rya Ntungamo batandikaho Omushomo gwo kwega bikwatirine no kubujanjabi bwaho naho jet first aid training. So the first aid management for that is what? Set the bone, immobilize the fracture. Okushomo kwatandika heri izoba nuko kumara ibiro bitano niho barahendera izobe ryo rwa katano a office z'ekitongore cya Red Cross muri Ntungamo hambuga za municipal council. Abejumbiro mu kushomoku ni bamemba bayahandikise kandi hamherugweki nibaza kuhebwa za certificate ezo kubikiriza ng'abahamibwe gukora imirimo yo kuyamba abantu mbwire bw'ebirwererezi no kubujanjabi bwaho naho. Rizo watotinyo training ya first aid. Watotinyo training ibiro bitano Entadikireho kandi kusya wa katano. Omwamihirari asimire ori manager w'ekitongore cya Red Cross ahabwitaje rya Ntungamo nagira ngo kigendererwa cyo kutaho kushomesa bwoku nabo kugira ngo abantu bari kubasa ko bujanjabi bwaho naho bacari bace kandi abari kwetenga ubuyambobu nibo binjo mu district ya Ntungamo. Tise first aid no kugira ngo abantu abitwine abo kubasa kuyamba umukereza first aid muri Ntungamo n'abantu bace mu kandi abantu binje yibari n'abantu abo kwitanga ubuyamba first aid ni binji compared to the number that we have. Ogu nayongera zima bari kwebembere kitongoreki habwo kubahereza abegesa kandi yashaba abanyantungamo okwejumbiro mu nkoreji no kuba bamemba b'ekitongoreki habwo kwenda kuyamba amagara g'abantu. So Ntungamo branch bwino mu Kishagwamani kurwo mu office zita headquarter Kampala Rubaga batwereza training age kugira ngo abantu binja turisto muri Ntungamo bakabona chance bashoma first aid training. Kwine ambulance yitu Ntungamo branch kandi kwenda first aiders. Kwenda first aiders binji nyenda kusima abakuru bitu abo kutukuru mu Kigombeki katashuye kuna Rebo Steven Tashobya chairman wa bodeji Karihimbazi Bowazi agure vice chairperson witu abo ko bakozera mu muhango. So mwebare munonga kandi mbashaba mwije tujoining Uganda Red Cross Society. Ismail Chaguranyi uri umwabeje sarurengo gwihanga ryona kandogu ni wayebembiro kushomesoku na ihanangiriza bari kutendekwa okutetwara mu nkabashahu ngukure ko murimo gwabo nogo ko abantu bujanjabi bwaho naho konke kiri kweyongera hari echo neco kogo mushaho. We are first aiders. We give the first response as we refer. Waiza kuyamba umuntu yanaja wamuyamba watambara magaragaye kumusigaho ninga yasigahurire no kureka ngo yazo mu irwaro agoya cyo kuba wakora cyo kushembayo kine kuzo mu ngaro zo mushaho akabano yakora ikibandi kishembayo. Ismail nayongera ashaba abanyantungamo kwejumbiro mu ryeki bakamanya ko bakubasa kuyamba magaragabo amakagabo ebyange bari kurugamu ne ihanga ryo no kutwariza hamwe. So itento yananjiriza abantu no kutera umuranga ugambira abantu bona bije bejumbere bafune skills zezi. Kwa skills za first aid tizikuyambiwe yaziga muza kuskora musente tizikuyamba kayawe yonka munoza kuyamba bamuka yawe tizikuyamba cyaro cyawe cyonka wabana ziyambi hanga ryona. So ni skill yo kutunga ukahwera umuntu wawe ukahwera umuntu mu cyaro cyawe ukahwera umuntu mu ihanga ko wambugire yafuna butambiyo ne yamuhikaho ukabasa kumuyamba akasigara ari ahurire. Ntimango umugabo witu Red Cross icyango munonga no kurega ngo we save lives. Ndi Gilbert Ankunda habwa Modern Television kandi ntuzagumiza mukongera kwiseho ebiri kukwata hakushomoku umuri Ntungamo. Kunka Ntungamo nimbashaba ejini chance what is hatia basa kuja another time when you hear umurango uje kandi training.